Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Ti surat nga inta drama ita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan kan ayat. Kat pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak nga minno kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na anobyok. Saan gayam? Naragsakak man, tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sangak lang ken nga ron daman nalon. Kemura no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyamanak no kasta, Aisel. Amom, adamad madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo na papansinin ni Nanang? Kasadya talaga tugali na. Saan na bale? Tas saan mo't nga isuti ka din nam? Siyak man, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man Nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armo mo na nakaw. anya? Kasano ko mga aramag? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay kasi naamon Day talaang ay. Anya ngay kumati maganap mo kani Aisel. Pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na. Anda nga rodan nobya. Iturundak pa lang nga garam di sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mulaang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninanang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang taro magnisilain. Kaya tinangatamay. Ay na, isulang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Isu nga armo mo na nakaw. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugag. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkadkad. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam ti kid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo. Kunak no di na kun patgan. Yamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay idi party. Kwa silen.
Among ka din mo, apay pinatjaktikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agaya taon kan ka, Silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ipagamday ta. Lukas ta, kaya't nakadingat, Silin. Wen, kinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay. Kat, adamot ngamin kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na Isel para kin ka, Silin. Agpay so, Jojo. Wan, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Isel. Nukasta nga Ruth. Sinaamon ni Aisel. Iti kasta. Agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak madlaangan kan ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinakaman nariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulaangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sila na. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No aging gayta, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas day dinalang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay ka diagdanag, tanaawat kung sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaruday nalakaw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taong. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Isel. Imayak, tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa Isel. Sabay ko ma, sa ngagsaksakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Isel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Apay, adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Isel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga ron akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. At ang sabali nga ayatek. Anya? Nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Isel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukat ang kanyak? Ni Silin. Anya? Ni Celine, ang batch ko, idi high school. Kasta ka di. Wan, sabay ko matamawatan nak. Sura talaga, Isel. Apay, anaramid na ngayon sukat kan ko, ana. Apay, Jojo. Gapot ay iso tinakariknak na tipod na palagayat. Awanan kay tibain. Isel, pakawanan na ko nga. Saan nagbali ito panunot ko? Ni Silin itante ayatek sana si ka. Alala. Gusto na itan na panagsagisagit mo, anak ko.
Sa narumbang asangitam na dya klase a lalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyag. Wanan bay na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagdalagan. Sa magayan. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa chaske. Tsaka mo ka sa mga malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh nanak ko, mariknak, ti marikritnam. Igam, rumbang lang alumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakin nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin ba nga sagitan ti kasi klase ti lalaki? Ipakitam kinkwala. Asaan laing nga iso ti lalaki dito'y lubong. Hey, surungkol? Sa dino tayo tinalaing anak mo natin. Nagkuyog da kan ni Silen. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no abay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiyang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at to ti biyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. Heh, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah? Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na Mike, insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. Heh, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya nga itinbagbaga ni nana nati, tatang. Heh, may samay da dya bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak kunayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kunyapay nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin a kasasaad da dya a Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sikan. Mas ay ayatan. Dahil ka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Awanan ka itibain? Ibabawin ti bagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka? Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak ay sel! Ha? Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyaan ti danom nga ayos iti karayan.
Makapalag ni tirik na. Kuma. Iyanod magtantidan ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apaya siya pa'y. Apaya siya pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan? Saan mo aram itong tigasta? Bastos ka! Apay ngay narabot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpukaw mo. Kaya't ko lang nga erwar ti sakit din aka amarikrik na ka. Awan planok nga pakamatay. Sensya ka na, miss. Narakop ka matin. Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't nga Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinagam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputain sukat nak ti boyfriend ko. Ano niya? Ay sos. Iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay tibak nang. Kan ada na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Ah, Sa bagay, kwarta day tan. kaya't mo asawan. Iisumat ti aramida may ti kayan ayat mo. No makabirok ka mat, itinabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputaura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngamsa na nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Kat rumbang akas tamot ti panunutom. Imbag ka pa'y takas na ti ka panunutam. Ngam siya. Sa. Nagsakit din akam ko iti inanamin kanyak na dyan lalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakan ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isaanan. Kabalak ti agawin na siya. Itulod kan, miss. Ang mga lumakasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditatalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas taunay adanag kuking ka. Kinasino na takadwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, magpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangan ti mayag pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak na rodan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinana. Saan kayo madanagan? Tasyat ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya ak. Da, anya ko mati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramid ko kinkwana. Hay, saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ayawan parikot iti dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalay sata ko man. Kas laggaganat ka nagkalay sa taas, sweetheart.
Diyan kami kaya maagaw da kapay kanyak ti sa bali tao. Iso na sa siyat lang, nagkalay sa atan. Adakin ka, Ngam, kasano nga rod nga, iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha nga kalaysatan, sweetheart. Oh, agyaman aksilin. Nasaya at Mike, na nagpasyar ka man rin ba raw? Wanda ta, umay kuman man ang pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige tata, kitagyaman na ka. Ba raw? Oh, api ka di tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya day tata. Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo tinaglabasan ni Aisel tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko tagi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta ka? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matigurno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko Tagkan nakitigundaway amang ipakita anapudnoak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabriyat ti barukong ko. Kung naglakit din no ni Jojo ti lalaki ang matakunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan madgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apayakas to'y tinagbanagan ti ayan ayat mi. Apayakas jay lang kalakagan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang karamidag, Diyos ko. Tulungan na ko itikas na. Daras ti pang nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalaban. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag. Nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti
Rumbang nga Ramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak, iti panagladladingit ko, iti damo ngayat ko. Nga, pagladingitan nak madlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatag matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo. Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Ay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang, taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay. Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu itimpakak nanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ka ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sa nabali, taka na yun kayo mo't nga may sarungkaran. Mala tinapatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayin na mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si balay. Kasta aya. O nanang, iso ang pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, taka na yun kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga ta marigata na ka makalipat. Anak, pangaasim talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San na nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang, Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta ka? okay aklang, Matramil. Kumusta kayo mo tanti panagayat nga idartarira ko kayo ka? Makatawanan nga gar-arama kayo ka. Kwa, Ramil. Di mo iba ka. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso, Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na kay Sel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, ay Sel. Sapay la ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santopulos, ay Sel. Ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanong kalaysatan.
Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalay sa atan ay sel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay, kablaawan kayo, anak ko. Ang yaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Hazel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmaymay sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti dayta kanyak. Sikat ti matungpal, Hazel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Hazel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana pa ikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka dahi talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya ti kat mo asawan, Celine? Awat ka ti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Nga mawang mga minalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha? Ne. Anya ka din dahi tangay bagbaga. Put na mo, saan ka di? Ngam ti kinagpayso na. Ni paylaeng ay sel ti adda di ta pusom. Sana puno na ita, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno na ita. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Hazel. Yung damag ko, anaragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang kasawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na Hazel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yun siya. Sa anak ka naragsak. Dahil siguro tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Hazel. Agpababawi Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iso sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tindi kasta pa nagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Isasaan ka kumamasaksakitan. Taday tat kinapudno. Sige, may isutik ko lang. Siya akong di mangarami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Celine? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito'y balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha?
Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tunsilin anak kaw. Anya nga apay? Ha, rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na nga. Ha, naglaingan ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat, saan ka di? Ay, saan mo't nga itikas ta? Balasang ko. Ay na, no ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas gayam ti ugali ni si Lane. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel. Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni si Lane nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni si Lane ije nagdakkel abalay na agam sa amo gayam. Ayan ya ka din day tao yan napasamak kada kami nga agi na. Si Lynn, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawang. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang ikam mo. No adapay panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka naragsak iti danat? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita, agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay nagriga alaki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, dahitoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadat. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinang sugsog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sapay ko ma.
Tamapakawan na ka nagitidakes ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Way na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Din sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamat tandakas alapasamak kaninana nati. Ha? Ay, huwag man nagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay. Makapadanag mo ngagpaisaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak natati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ay, Nay, Ay, pasensya ka na. Doon na-disturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. ay agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay. Manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako. Kahit numabalin, payaban niyo ko pati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay nagpaiso ka di nakamutin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo. Ay, po, saan gayam ati kinabak nang tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas ta natin. Ay, nagalas ti ugali jay nasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balayda. Tama ka disturbo akano lang. Basta ka day. Ay kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumadjay anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Talaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itamot lang. Pangasim ta palubusan na kumamot sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka di sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Chucho? Ha? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mata siyaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo sugat nga rin di kayat mo. Ana. Awanin di adu pa yasaw. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawatan? Kasi kagaan nagbantay kini nanang Aisel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Ano ti klasim nga anak, Jojo? Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang matasarungkaran. Kasano?
Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abaybay ang matanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapu iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya ti ugali ti nasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kas may sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawam. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Ang yaman na kiti dahita pang magbagamay, Sel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas kang ka. Pagbababoyak, ti panagisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka. Sa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit di kas dyan ngay naramid mo. Kaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagdan nayong Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gaputaawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak kat si kamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakdar kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang ngarod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat kat mabalin ang nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Iti daytoy agundaway, intay denggan ti pakasaritaan, ti maysa a pagayam a nagsakripisyo, iti ballasiw taaw, tapno maikkan na laeng iti napintas a kasasaad ti pamilyana, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Intay nga rod basaan ti surat ni pagayam tayo a Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sheena. Nasapa abinaklay ko ti responsibilidad ti pamilyami, gapo iti panagsakit ti amami. Nang runa, katsyak ti inauna. Awan nga rod ti dadduma na panunot ko apamuspusan, no di ti panagabrod ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Banang, Hmm? nodakan to ni Amerika. Igatangan na kiti baro a sapatos ko Katun ang amsan nga ijay Amerika ti papanak ading ko. Ijayak Hong Kong nga agabroad. Isumot lang ay sumanang. Basta abroad, Amerika kunada. Nalaklaka kanukat ti original a sapatos ijay. Ngam dito ayan tayo. Unay kalakit din aya, Dave. Saan pa'y laeng anak kadandano ni Manang mo ijay Amerika? Ngam sapatos adagos ti bagbagam. Wala, tapno sana malipatan ni Manang, nanang. Wanan, ading ko. Di ka agdanag, taigatangan ka. No kayat mo akit, oray talo pa'y asapatos tigatangag para kan ka. Ay sus, jak atrasan day ta Manang Sheena. Da kayo nga'y matatang. Anya ti kayat yu agatangag ka para kada kayo. Ay da, awan tinaduma kayat ko. No di ti kinatalgad mo iti lugar apa pa naman ako. Nang runakit dayo ka ijay. Awan ti amam. Awan ti kabagyam amabalin mong asik gano da kasapulam. Pudluti ko na ni tatang mo, anak. Ay, no da kami laeng kumati matungpal. Nasaysaya at matlaeng kuma, no dito'y kan nga agtrabaho. Iso na laeng tadi mo mat kayat. Saan mat nga itijak kayat nanang? Ang imbag kumaa, no ni Dave lang ti agad-adal. Saan mat tadapay do akabsat mi? Ken may sa, adayo adakdakkel ti sweldo ijay. Uwan matkit di Basta di mo kumaliplipatan nagitibilin mikin ka anak ko. Agan-anad ka kumakanayon ijay, Wayne. Wan tatang, di kay ka di agdanag, takabailak ti bagik. Sa anak matkit nga agpursige nga agabrod no awan determinasyon ko. Ikarik nanang, tatang. Siyak ti mangyaon kada kayo iti kinarigat. Agpatakder tayon to iti balay tayo. Iti kasta, saan tayo akakaasi no adda dumteng abagyo? Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Saan lang aday tananang? Nasken amaaddan kayon tumat iti negosyo. Iti kasta, adan tumat pakakumikuman niyo. Ken kayat ko ama kaadal amin dagiti kakabsat ko. Iti dayta nga ibagbagam. Kaslaawanen balak mo nga agawid, anak ko. Kaslati ko namut ket ijay kan nga agtrabaho aginggat-ingana, Sheena. Ah? No siyak la amaysa, jakmet agarapaap itinanam ay apyag. Tinapatag, agdeden na tayo kuma asa nga pamilya. Iso ano malpas to ti kontrata, kalpasan tidwa, wano talo atawan. Uray agawid kan tumetlaeng adagos, anak ko. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, Sheena? Ay na, makabannog nga rod, Emmy. Nakadado gayam ti customer iti dayto yung restaurant. Win sentro nga min dito'y ayan tayo. Iso at talagang ado ti customer.
Naku namon, Emi. Upat lang nga oras ti shift tayo. Ang panagreknak kat kasla 8 hours akmatan nga trabaho. Kasta akmat laang ididamog kag trabaho dito eh. Angam saan na bali, mairuwam kanto matlaang Sheena. Wan matkit di Mairidip ko laang diit, mabalin manan. Kaya't mo asawan. At dapay sa bali arakit mo, malaksid dito yung restaurant. Wan, sayang mat. Awan mat ngamin aramida kalpasan ti trabaho dito yung restaurant. Sa dino nga eh. Iti may sa abar nga si dagmat laang dito Dishwasher. Ay, mayatan Day ta talaga tirumbang nga aramidam, no? Daka dito eh. Masapul na diskarte ka. Itikas na, mabiyag ka. Sika ngay mat. Anya ngay matidad do maarakit mo kalpasan ti trabahom dito yung restaurant. Caregiver ak iti malam. At daal alaga ak abakit. Kasta gayam. Nabayag ka din dito 5 atawan kon dito eh. Ay wow! Nabayag ka nga rudan Bumayag ka nga tamat, iti kasta kabayag dito Katon Apikit din na saan. Basta na diskarte ka kunak manan. Tiibilin ko lang kan ka. Saan ka nga paspasikog. Grabe ka Pudno ibagbagak Sheena. Adon tinakatrabaho ak akasta ditoy. Nakipag one night stand. Tapos nagsikog. Di damat nga rod ka ba ilang trabaho. O, di kapilitan nga agawid ng iti Pilipinas. Saan to mapasamak day ta kanyak? Masapul nga agtrabaho ak nga agtrabaho. Ngamin, adu timang namnama kanyak ije Pilipinas. Dave, Apay ka din, Nanang. ibagam kin ni manang mo. Ta-thank you iti inted na akwartami kin ni tatang yaw. Imbaga ako, Nanang. Itay pa yung in-message ko. Ang mga ano daw lang iti trabaho na. Isoasan pa nag-reply. Ano ang mga nakaturog? Agimpon ka anak ko. Di ka gastos-agastos, wan. Laglagi pa mapagregrigatan ni manang mo ti ipawpawit na akwarta. Ni Nanang Mat. Palpalagi pang kalaeng anak ko. Wan ka din, Nanang. Saan yun anas ka nga ulit-ulitan day ta? Amok Mat, no kasano karigat tibiyag ni Manang ija abroad. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, inkaigatanganan iti agas ni tatang yo. Wan, Nanang. Agawid ka manen adagos saan ka manen nga agtambay iti ayan dagiti babarkadam. Wan ka din, Nanang. Ang amamuyo. Adaman na panunot ko. Anya day ta, Dave. Nasaysaya at siguro no makasarak iti Amerikano ni Manang ijaan niya. Ha? No makasarak iti Amerikano, katagkalaysada, mabalinda tayong tumating nga alain ni Jai. At naligat ko, ninanang mat, apay nga agkistong kayo nga. Ilusyonado. Ala, ingka gubatangan iti agas ni tatang yo. Iti kasta, makatumarang. Sheena, Emi. nalpas ka din ti shift mo? Wan, sika ngay. Saan pa'y? May sa oras pa'y. Sana bale, mabiitan day tamay sa oras. O sige umanakon nga gawid. Mabiit lang Sheena. Ne, apay. Nakita mo ka di ti lalaki ang nakatugaw iti asidag ti entrance ti restaurant? Ha? Di man Jay naka-jacket iti leather jacket. Jay ka di Amerikano? Uy, Oh, apay day Jay, Emi. regular a customer day Jay dito eh. Kinapudno na, damdamagan na kaitay. Kayat mo ka di, tayam-am mo ka na. Anya? Kayat nakakano ama-am-am mo. Ay na, saanin, Emi? Awan mo't dakas na. Agam-am mo kayo laang mat. Anya ti amom. Ang mga noagbalin kayo anasingan. Anya? Panagriknak ngamin, kat kurusunada na ka. Ha? Basta tibilin ko kan ka, saan ka ngagpaspasikog? Oy, Sheena, mano nga idang mo basta ka? Wan nga rod. Apay, masakit ka ka di? Jak man amo. Jak nga rod mauawatan ti marikrik nak ita.
Kanayon ang maululawak. Anemi kaksamatan, gapo iti kanayon ko pa nagpuypuyat. Kat no damag ko anobyom kanon dayjay nga Amerikano. Ah? Dayjay? Awan laang dayjay. Fling-fling laang dayjay, Emi. Nyam, nagkaida kayon, kasta ka di. Ha? O, anya, apay adi ka makasumbat, ha? Nukas na, addan na pasamak kada kayo. Naminsan laang mat. Sigurado ka na minsan laang. Wen, anya ka kadi aya? Saan nga ta, ama sikog ka? Anya? Ay, kunak tupay kat. Di mo't binagaan kan ididamo pay laang. Anya ti aramida, Emi. Ay, jakamukan ka sina. Jak mabalin ti agawi di jay Pilipinas sa kastoy ti kasasaad ko. Sigurado adakkel apa kay babay nan ti pamilyam ida ito'y no bilang laang. Binagaan kan ididamo pay laang. Husto ka, Emi. Rumbang nalaang ko mga tinungpal ko ti pilin mo. Naladawan ti amin tapno agbabawi ka. Hunay matlakit di kaminan. Ay, nakatangtanga akmatan. Nakatangtanga ka talaga. Kaan anak mo laang. Agtrab-trabaho ka manan. Kapilitan Agbisin kami mat iti anak ko nandiyak agtrabaho. Ay, bilibak at talaga ken ka. Nagtrabaho ka agingga nga innom abulan ti tiyan mo. Imbaglaangan tabas si ti tiyan mo nagsikog, iso asaan amadlaw. Ita, awan pa'y makabulan, manipod na ganak ka, nga maagtrab-trabaho ka manan. Wen tama no bulan mat adyak nakapawit sayat iti Pilipinas. Iso masapul nga agdoble kayo dak ita, tapno makapawitak manan iti dakkel. Kasanon ti anak mo? Intalag ko pay lang iti boardmate ko. Awan mat ngamin trabaho na. Iso nga isupay lang ti pinagaw-awir ko. Sana bali ta saan mat libre? Bayadak mat. O, manupay nga iti kabailam sideline ita. Uray mano. Basta kabailan pay lang ti bagik. Ay, Sheena. Diyak mabalin ti agawid. Aging gaadyak pay natungpal ti kari kadagiti dadakkel ko. Addan balay tayo. Addan negosyo. Addamat ang trabaho ni Dave. Kabailan na mo't siguro at tulungan ni Manang na amang paadal kadagiti dua pa yakapsat da. Kan may sa, graduating mo't ni Arian. Nintulaangan Christian ti pagadalan da. Husto ka lakay. Apay, saan pa'y laang nga tayang agawin ni Sina baka? Dayta ti jak amu lakay. Awan mo't nadakdakamat na may papan iti dayta abanag. Naibagak mo't tang. Iso nga ibagam tagawid ang tanak tabakal. Ide pa'y laang mo't ngay bagbagak dayta kenkwana. Angam di mo't agtagtagaray. Di tay amaw, no kasadumot ti kasasaad na iya. Ang masigurado ko anarigat ti biyag ijayan niya. Naku namon lakay. Bayam, taibagak to tinapagsaritaan ta. Apaman nga umawag ni Sheena. Kaslad na nagsardeng alugan iti batog. Asino nga tatidimtang? Yuhu! Lanang! Simang putan ni Manang Sina! Ha? Nanang! Ay, Sheena, ko. Ay na. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Anak ko, agyaman ang tanagawid ka mo ilangan ni Sina, anak ko. Wen tatang, agmano ak. Ay na, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Manang Sina, sino ti kaduang maubing? Ha? Jillian, my dear, come here. Yes, Mommy? Say hi to your grannies. This is your Lolo and Lola. And this is your Uncle Dave.
Hi, Lolo. Hi, Lola. Hi, Uncle Dave. Sino nga agpaiso da ito nga ubeng anak ko? Kasla Amerikana mo. Huwag nga raw, nagpintas nga ubing ay na. Anak ko, nanang, tatang. Aday ta, nakaturugan ti apok. Ay na, jak namnamaen amaadaanak iti apo akasto. Sorry, nanang. Sapay ko mata mapakawanda. Apay nga agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Gaputa nagilimadak kada kayo, nanang. Saan arumbeng at umawat ka iti pamakawan kada kami anak ko. Da kami kit di tirabeng na adumawat iti pasensyaken ka. Amumi anarigatan ka gapo kada kami. Nanang, Pampanunutek nga rod itay, no kasanong tinagbiag ije abroad. Nang runa ket adda ube nga awawirem. No kasanom nga inaywanan ti bagim, kabayatan ti panagsikog mo. Siguro, kastaunay arigat mo anak ko. nanang. Pasensya ka na anak ko. Ngamin saan da ka man laeng anaan di ngay, idi panawon nga grigrigat ka. Okay laang, nanang. Talagang min nga ingkarik iti bagik. Ajak mabalin ti agawid, aging ga ajak matungpal ti inkarik kada kayo. Agyaman ak anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyom. Amok anarigat kan nasakit dagiti naglabasam ijay abroad. Angem uray no kasta. Kinabailam nga uray agmay-may saka. Ibilang tayon a blessing ti anak mo. Makunak aparabor kada tayo ti Diyos ti apo ko, anak ko. Agyamanak iti pan nakaawat yun, nanang. Awan ay nyaman na anak ko. Da kami ti rumbeng agyaman kan ka. Pagyamanan mi unay. Agaro pito atawahan ti panagsakripisyom para iti pamilya tayo. Adumat arigat ti linakam ko. Ado a sakripisyo ti inaramid ko, tapno laang maipaayak itinanamay a panagbiag ti pamilyak. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa dinak binaybayan, kastameten ti sibubukal a pamilyak. Makunak a nagbunga amin ti rigat ken sakripisyok iti balasiw taaw, gaputa sa anak met a napaay iti arapaap ko para iti pamilyak. Napaadal ko dagiti kakabsat ko, ket makunak a nasaya at metten ti biagda ita, kadwada dagiti dadakkelmi. Kaasi ti apo agturpos metten iti elementarya ti anak ko itaatawan. Ket agkalaysa kami metten iti agdama a nobyok iti umay a bulan. Saan nakas karina dagiti naglabasak arigat, angam kinabaelan ken nalasatak amin dagijay gaputa sa anak asin mo ko. Kadagiti kakabsat adumdum ngag itagon daway, amok analakati maupay. Nalakatayo ako mapsot. Ngemnas ken apilyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Kunada nga rodan, quitters never win, and winners never quit. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nangiyornos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Dayawan ka iti kinatibker ken kinadiskartem iti biag. Pudno unay ti kunam ano adaman panubok ngayon tay pagdaldalanan ita, piliyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Ngamin, mamatiak adida tay ikan ti Diyos iti panubok aditay kabaelan alasatan. Kang runaan iti amin saan tayo amaragpat dagiti arapaap tayo, saan tayo ang agbaligi no agpaabak ken sumuko tayo. Kan syempre, buyugan tayo iti kararag ti amin nga aramidan tayo. Alakastan pagayam Sheena,
Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.